njengamanje sike sithinte insizwa eba behind umsebenzi kaBahubhe eunjiniyela kanaka kwethu Siyabingelela futhi ninjani? siyaphila qhawela kithi mfowethu umsebenzi wakho muhle kakhulu thina sesiwubona kuBahubhe ukuthi cha umsebenzi uyawushaya kuba njani nje ukusebenzisana nalensizwa Angifuni uqamba amanga abemaningi ama challenges because umsebenzi mawufinyelela endlebeni zabantu ufanele ufinyelele ngendlela ukuthi abantu bakwazi ukulalela especially mesiya lapha emaphimbweni okuyiyona nto ke edalo ukuthi kufanelekile ukuthi abantu bawuthande umculo mengabe bezomuzwa umuntu ukuthi ucula uthini kukona konke okuhlamvu liphumayo emlonyeni wakhe okuyikona ke engikuzele la endimeni ukuthi kufanelekile ukuthi umculi mase engenile e-studio akaphume necoce lakhe ejabule futhi nomphakathi ukwazi ukujabula ngomsebenzi wakhe. Kunamaciko amancane nje mfethu asakhula ungawapha maphi nje ama-advice ikakhulukazi mabe yongena e-studio akukho kubaluleke njenganokuthi ube wena mina ngushiyani wakuyama mengabe ngingena e-studio fanele ngenze sure ukuthi ngiziveza mina ngivela ngushiyani emphakathini ngikwenza ngushiyani okuze ngazo ukuthi mekulimala ibrand yami mengisengenile e-studio angenze sure phela ukuthi ke umyalezo engiwukhiphayo umuntu olalela umsebenzi wami uyamkhulisa kanganganokuba naye akwazi ukuthi okay nongabe khona wrong abenabo emphakathini ngoba inhloso kahle kahle mesikhuluma ngomculo ukudlulisa umyalezo wakha isizwe ngokubambisana so akuthi nomntwana owulalela umculo ebese ulalela ukwazi ukuthi umakhele ikusasa umntwana Utomdala no siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho and futhi siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle owenzayo thina singazi ukuthi uba ngale ngesemuva sikufisela obuhle kodwa yebo ke ushiyani lo weMgabadeli Music Records silapha eMlazi ka P section kumsingizana road 77 noma eliphi artist ningafika noma eliphi artist angithi la sikhuluma ngeproduction kahle ngifuna ukusho futhi lokho angisiyena uproducer Maskandi angisiyena umproducer wegospel kodwa meke nje kwathiwa umculo sondela la eduze kwami come along sizosebenza sikhulise isizwe sakhe isizwe esinokubambisana okuhle angibonge ithuba bafowethu Hlonishwa siyabonga amen uyazwela ke nawe ukuthi cha umsebenzi uba mkhulu ikakhulukazi makungena e-studio hayi bafowethu aqhutshekwe kwenza umsebenzi omuhle